يقول الله تعالى في محكم التنزيل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يرزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتوري ودني الله سبحانه وتعالى ودي إن جلبه مفودي يتدي جرني إنو نيما مكون إن يتيمو إن جرنيمو إدو ونغل ميدن جلبه ونغل ميدن جيني يمبه wonugol meɗen africain ɓe wonugol meɗen ɓeɗo yimɓe ɓe waɗi en nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala dhalik. eɗen yettamo kanko Allah jarnamo e dow muɗum koko faala ko woni ko waɗi. en jaɓi ko waɗi kon, en weltori, en bunguri, en mantori, wano wiri en non ka alquranare teddunde: qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. o waɗi en ko waɗi en kon tawi ko en julɓe. hiɗen yettamo, jarnamo, toromo ɓeydanede nde moƴƴere nde o waɗani en. o arsiki en cellal ɓalli, o tawni en nde ɗo jumare, o ɓuttinani en leydi men ndin, o sellini ɓalle men ɗin. en torike mo ɓeydanede ɗiɗo moƴƴereji. eɗen toromo kanko Allah yo ɓeydu jam e kisiye e dow ɓurnaɗo tage fo gonnulira yurmede annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kanko ɓuri moƴƴude, kanko ɓuri teddude ko Allah tagi kon fuu. huwa khairul anam, kanko ɓuri moƴƴude ko Allah tagi kon, kanko ɓuri teddude tedduɓe. kanko woni nulaɗo Allah, suɓaɗo suuta, ɓurna e dow adiɓe sakkitiɓe, nulila ndulu alami yankoru ndu woni adna yankoru. Allah tabaraka wa ta'ala wi: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le seul envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala envers l'humanité, c'est le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗum waɗi haray ino waɗɗi en jarnugol Allah, ko waɗi en julɓe kon, o waɗi en e mofte oɗo ɓurnaɗo tage fo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. eɗen ñaagomo, toromo kanko Allah yo ƴettito en kadi e dow mum, sabu wona fuɗɗode nden woni ko ɗaɓɓa ko rawnode nden. nasalullaha tabaraka wa taala an yatawaffana muslimin. yo Allah waru en haɗa ko en julɓe. ko ɗum ɗo Allah wi ka alqur'ana: wala tamutunna illa wa antum muslimun. o taw maayi sanne sanne sinara kon julɓe. ko ɗum ɗo annabi Yusuf torino Allah, o wi: rabbi kad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wili alahadis fatira alsamawati wal ard tawaffani musliman wa alhikni bis-salihin. Donc le prophète Joseph était musulman. ko ɗum o torino Allah, o wi Allah waran hara ko mi julɗo tawtinala moƴƴuɓe ɓen. Le prophète Abraham aussi était musulman. dendagal nelaɓe ɓen e annabaɓe, même Jésus Christ était musulman. ɗum ɗon alquranare nden il y a des confirmations bibliques et coraniques pour nous dire que tous les prophètes et envoyés d'Allah étaient des musulmans. Donc nous devons remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir fait de nous des musulmans. en duwa yettude Allah moƴƴa, jarnen Allah ko waɗi en julɓe kon. duwanoɗen oɗo ɓurnaɗo tage fo e ɓengure mum nden e yimɓe bele bon mum on. Allah tabaraka wa ta'ala yewti en ka alqur'anare e surat al imran aya 36. o wi: wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an. rewe Allah, wajjinɗine Allah, wotinɗine Allah, woton shirkanmo kanko Allah hay e hunde. wala tushriku billahi shay'an, woton shirkan Allah, woton kafidu Allah e goɗɗum. wa bil walidaini ihsanan, yumma mon e ben moɗon wondire e maɓɓe no moƴƴiri. wa bizil qurba, e ɓeɗo kadi jomiraɓe ɓadodiral moɗon ka enɗan wondire e maɓɓe no moƴƴiri. wal yatama, alyatimaɓe ɓen kadi dankoreɓe no moƴƴiri. wal masakin,
miskimɓe ɓen kadi moƴƴe e maɓɓe. Wal jari zil qurba e kawte moɗon ɓe hodduɗon ɓen tawa hiɗon ɓattodiri ka hoɗo, hiɗon jeydi kadi ka diina, ɓeɗo kadi moƴƴe e maɓɓe. Wal jaril junub e ɓe ɓe andanɗa hoore ma ko kawte jooɗodaɓe hiɓɓodiraɓe. Wassahibi bil jambi e wondaɗo bange ko wiyete kon un voisin temporaire. Lorsqu'on est en voyage, si ɗen voyage ude ɓe jooɗodeten ɓe yaadeten ɓeɗo kadi wondiren e maɓɓe no moƴƴiri. Allah wi wabni sabili e ɓiɗɗo laawol, ɗum woni tumarankejo, neɗɗo iwɗo e leydi mum no yawde e leydi, si o rewi ka moɗon haysi ko jon jawdi, haysi ko lanɗo, moƴƴe e makko danke mo ha o feƴƴa. Wama malakat aymanukum e ɓe jeyirɗo ñaame mon ɓen, ɗum woni horɓe mon ɓen, jiyaɓe mon ɓen, domestique ɓe mon ɓen, yimɓe gollanayɓe on ɓen e mummuntewe ko ne'o ton kon. Allah tabaraka wa taala wi moƴƴe e ɗum ɗo, moƴƴe e ɓeɗo. Ɗiɗo haqqeji sappo Allahu tabaraka wa taala halfini en ɗi enen julɓe ɓen, kanko Allah nene men e ben men, aliya siɓɓe meɗen ɓen ka enɗan, aliya timaɓe ɓen, miskinɓe ɓen, kawte ɗen tati e ko wiyete kon gollideteɓe e wuuridaɓe ko woni e ley koyɗe meɗen. Allah wi e moƴƴo e ɓeɗo, inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Haray nden tori Allahu tabaraka wa taala wi Allah arsuku en tottugol ɗiɗo haqqeji. O yeetiki en ko laaɓi pos, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. O wi kadi wa bil walidaini ihsanan, agissez avec bonté envers vos pères et mères. O wi kadi wa bidhil qurba, et aussi les proches aussi en famille. O wi kadi wal yatama, les orphelins. O wi kadi wal masakin, ainsi que les pauvres. O wi kadi wa bizil qurba wal jari zil qurba wal jari junub wa sahibil jam, ko ɗum woni les pauvres, les proches voisins, les voisins lointains et aussi les collègues avec lesquels on travaille. Nos amis, nos voisins en voyage, aussi Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit d'être avec eux avec des bons comportements, des comportements humains et sages. Ko ɗum ɗo woni ko Allah tabaraka wa ta'ala landi en kal Qur'ana e nder ɗeɗo ayeji en toriki Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah arsiko en hurugol ɗum ɗo e hurnugol ɗum ɗo. Donc haray nangue ngen no wuli e kadi ɗe mari hoɓɓe. Nous avons beaucoup à dire inchallah, car nous sommes avec notre chef, le chef de quartier, le nouveau chef du quartier inchallah ta'ala. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de le guider et de le protéger. Yo Allah tabaraka wa ta'ala waɗu barke leydi lagene ndin, yo Allah tabaraka wa ta'ala ɓuttinange leydi ndin, yo Allah waɗu ngaluji lagene ɗin nemaji ko ɓiɓɓe lagene iwra e tampere. Wota Allah yeebu leydi men ndin, wota Allah tabaraka wa ta'ala yeebu en, wota Allah dogin en ka meɗen, yo Allah dandu en fattoyagol ka woɓɓe. Kono noon ɗum wawi wonde wo si tawi enen guineɓe ɓen en faami hoore meɗen, en faami leydi men ndin, en faami kodduru e Allah on en jaɓi. Eɗon andi ko wiyete laamu e ko wiyete teddungal, Allahu tabaraka wa ta'ala jaɓari halfinde ɗum goɗɗo yo jonnu goɗɗo, o kanko jonnata. O wi qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa biyadikal khair. O wi o Allah, qulillahumma ko ayo jomiraɗo malikal mulk, ko an woni le détenteur du pouvoir, c'est Allah. O wi tu'til mulka man tasha'u, hiɗa jonna laamu ngun mo faalaɗa jonnude, wa tanzi'ul mulka, hiɗa jaɓita kadi laamu ngun e juuɗe mo faalaɗa jaɓude. Biyadikal khair, moƴƴereji ɗin fof koye juuɗe Allah woni. Eɗen andi si tawi ko neɗɗo on jonnata laamu, o ndaaray mo ɓuri yidde e ɓurɗo mo yiɗude wo, e mo ɓuri andude wo ɓurɗo mo andude wo. Kono on taway wonde ko non Allah warrata. O ƴetta haaden ma mo jeyduɗa, mo wonduɗa, anduɗo ma, yurminowo ma, o lammina mo. Wonde kadi o acca on fof ɗon, o ittoya laamu ka woɗɗiti, o adda o joɗɗinango e hoore ma, ɗum ɗon fof biyadillahi tabaraka wa ta'ala. O ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tindini en no wondiren
e laamu ngun ɓe wi wonde ta'atu wulatil umuri ko amrun min alwujubi ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Lamɓe ɓen ɗoftagol ɓe jaɓana ɓe yamiroje maɓɓe ɗen koko waɗɗi en fanniɓe yamiraren yeddugol Allah. Fa in amaru bi ma'siyatillahi fala ta'ata lahum. So tawi ɓe yamiri en yeddugol Allah ɗon nayo ɓe ɗofte, kono kadi nayo wonu kadi masibo. Hadhihi alfitan la yuhibbuha Allah. I boneji e pankareji e nambaraji Allah yiɗa ɗum few. Islam yiɗa ɗum. Islam ko yiɗi ko yo ɓuttu. Vivons dans la fraternité. Wonen e nene goto yagal ngal yurmodiren mo be nafa oya mo be contribuya ko wawi nafirde leydi ndin kon immorde e wakkilare e yurmede e laɓɓinangol Allah tabaraka wa taala golle ɗen. Kawte ɗen si neɗɗo bonike kawtal makko o natta aljanna. Voisinage on ka islam ko wiyete al mujawara kon ko amrun ishtadda Allahu tabaraka wa taala alayhi. Allah no ñaaɗi e fi kawtal ko ɗum so o wi rewelan o wi nene baba moƴƴe maɓɓe o wi enɗam maɗan jogito o ɓanni ɗon kawtal ngal. Andingol ma wonde haqqe kawtal ko dankete ɗum, haqqe kawtal ko renete ɗum e muɗum. Moƴƴoɗa e makko, si bone yani e makko daroda e makko, si o waɗima muññanoɗamo. Il faut se pardonner, il faut julɗo yaafo. Si julɗo yaafotako Allah yaafotako mo. Si julɗo waɗama o accari fi Allah, Allah accantamo. Ɗum no heewi e makuji nelaɗo irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yurmine ko Allah waɗi kon ka leydi ɗo, Allah kadi yurmina on. Yaafane tagu Allah ngun, Allah yaafano on. Moƴƴe e tagu Allah ngun, Allah moƴƴo e moɗon. Si en wawi wuridde nin inchallahu en malete adna e lakara, leydi men ndi bonata, kamen bonata, aduna on wugganto kameɗen. Ɓe yotto no gayni haaju fo hande ko piiji tati: ko wakkilare e yiɗidiral e yiɗugol ka muɗum, l'amour du patrie. Ko ɗum waɗi ha leyɗe maɓɓe ɗen hetti. Ɓe yimɓe ɓe yotton fo leyɗe mum no boni, hiɓe retardi, hiɓe ɓitti, hiɓe tampi. Haysi ɓe mari ko wuuride gurna moƴƴan ko sabu o ethnocentrisme, leƴƴiyagal, racisyagal, on faami, régionalisme. Ko ɗum ɗo naati e maɓɓe ha ɓe heɓi ko wiyete alhurubul ahliya, les guerres civiles. Bonni leyɗe maɓɓe ɗen ɓe retardi. Yo Allah dandu en ɗum inchallahu. Eɗen mari moyenji ko wuurire gurdam moƴƴan, lagine ko leydi alɗundi. Eɗen mari jaman, eɗen mari ndiyam, eɗen mari kanŋe, eɗen mari aluminium, eɗen mari kadi yimɓe seeɓuɓe haqqillaji, eɗen mari yimɓe wakkilaniɓe ɗaɓɓere. Donc sen tumbidiri ɗin ɗo e fi Allah en yiɗidiri, leydi men ndi wona exemplaire. Wonande kala yiili ɗo yo yiilo Arabie Saoudite 70 ans aɗo hande hari ko Soudan et Somalie fawtiɓe. Soudan et Somalie 70 ans avant aujourd'hui ko kamɓe wonno paremɓe Arabie Saoudite ɓen. Dubai kay yotton ɗo Émirats Arabes Unis ɓe waɗari 50 ans taw biɓe ɓante hoore. C'était un pays pauvre, des pays en guerre, en conflit. Ɗin état ji 7 état ko yotton kon Dubai ɗo ko wiyete Imarat kon Émirats. Ɗin région ji jeeɗɗi ɗon hari koye guerre e piiroji ɓe wonno. Ɓe haaldi wonde wonen nene goto moƴƴinen ka meɗen hande en fof en yii Émirats Arabes Unis e devenir exemplaire. Abu Dhabi ko ɗon jeeya, Dubai ko ɗon jeeya, Sharika ko ɗon jeeya. Ɓe woni état uni 7 état. États-Unis d'Amérique ko leydi wonnondi ɓaawo retardunondi. Anglais ɓen colonise ɓe. Ɓe wawa tawi ko yoɓe exportoyi Indien ɓe ko ara gollana ɓe tindina ɓe no wuurire. Ɓe adda Arabu ɓe ko tindina ɓe no ɓe finira. On tuma ɓe haaldi ɓe wonu États-Unis. Ɓe woni 52 état woni bloc. Hande kamɓe woni champion ɓe aduna on. Si ɓe wi goɗɗo fanko a fankay, si ɓe wi jooɗo a jooɗoto. Ko ɗum waɗi ɗum dole ɗen ko jogodiral ngal yo Allah waɗen jogodirɓe. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Istaghfirul ghafurur rahim.